ngan wan pan na image jong pi ba uru ay nga na kaboy siya pat kiba pan niya ka Instagram ID ka jong nga. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. Tengah pedang burung biang pi baru asya kan ka YouTube channel ka jonga. Ngasul komen banwan le video yang kumni ngayo motivation hamot haswa kata amang tak gloss sya kan dia. Ni tu ba boleh ka komen. Ti nga klempoi perkat remo. Ba katu ka video ka barang sudah pelat katu question answer video ba pinya kersan yang agak ni la jan shisnam hide nga klem yo aron pelat video ai kum tu tengah klem ayu syurang klem poi perkat syura bakan kio kum tu badan te kuble shibun klem ka jing kersan ka jong pi nganum yo man sim herata banwan le video yang kum ni mo shumon bala da pinya kersan re pinya like pinya comment si da start aman la video te fisia pa punya lor komta pia kersan be yang awal ada klem plat video syura la jan shisnam hi 2025 feeling upload video tang katno sau santli iman te bentangan long active banyak apa YouTube an plat video banyak shisin sitayo an plat video ban te tang apa yang bulan yang fi baru te ham tu hak tu ka video nga ajuba bagi question answer warna Instagram deh. Ngayon jingli thamai biang haki comments, oh my god la 400 plus ki comments hakatu ka video te ngako am pansyai dan kitu kibalong ki question kiba long important mo kiba kibru ki empat clear rah duk mentah and then bagi ki question te kibala kibru latip bidru tem kae ka bang ako ong kalong kumne ka first thing te na banta ka jat ke jong amo ala de ong ya pi bang ade mix image jonga ila de ikarbi tamo image jonga ro imdi re fully karbi image jonga ila de half khasi half karbi imi e jonga ken ibrang de fully karbi temo de image jonga ro ila de half karbi half khasi te mangaru ade kumta ken tengah menang raban kun karbi bun ki ba ong yang aba oh kalet ya ki kur ki jadhi kumta nder kumta namar bangi em hak snong mangisa ilong kumni namar ki karbi em rajat ki kpamo tingi pat rajat kemi kan long no kum rajat ki khasi ye long kumta nang hira ban kran karbi ru haki karbi em shmut gungang de jat rong hang la de de ki kan thei ni ai rong hang pi mo ban tip ba de ki kan thei dan ma comment sang tu at bat pi untuk te rong hang pi untuk te habangi mde syur temol long kum khasi kum tu te shu ong badam sa ka jan te kum ta gen te klem ong hira bang amder karbi ngade khasi ngade bot namar ba ipa jong ade khasi image jong ade karbi ngade bot te I hope ba pila ya clear mo ya kata te another question bun bakli yang dan ba ong pila monetize pila yo pisan em ni YouTube ngalayo hat ngalayo Shna YouTube channel dan bawan inbox yang ana Instagram dan bawan ong yang ong ba kumno ngan sedang YouTube channel ngam TPA re dia kata te ngan kumno ngan nang te namar ba YouTube is only for the content mo lada pidon content idea lawan shna lada pidon content manlek kani kata pilawan shna kita bro mo te mentala da pimdon content pa ladangan yalam ya piban shnaru kumno te kan long ways de ne tem kibru ki kliengan te yo pisan em te ho on ala yo hi and I am very sorry mga klemya to ri pisia baro siti nga create ya kan YouTube channel nga create ume 2024 tengah snap nga sedang upload video part July mo July hakapor mga wan ning korsenya te nga klem poi perkat ra ken ngal junga kan kio gum to mo nama 2024 nga sedang snai ga channel em te nga klem part wan ra channel hi mo nga snap por bangadon hayeng ngala don plan hi por bangadon hayeng ban le YouTube channel hi eno kum to jadi nang tu had ndang lawan channel pat nang upload video first video juga ada village pit mentah ke first video juga em nang comedy oh my god ngamut ban delete mo tang mga ong ba is my first video mo nang delete ra
Dek long le ran ha tu ipa lang syong dan bok image nga ipa nga ki support yang am kim ju belum dimotivate te nga ki ai motivation me kum tu. Yo men siam kan nyale ba. Namal ngam ju le ran bi jar fitur ya kata te ngale ba hali nang tu padam. Te only in ngala ni ngam nak ok syura namar ba ki om ki beri ba only in 1 year pidai ban pendap 4,000 watch hours but 1,000 subscribers. Te ngatiang kanya kam kiu mo. Tang bakalong kampong napat. Hoat nadu July, August, September, October, November. Tang san benai ngala ada 1k subscribers. 1k ru em kaslam ha. July, August, September, October. Hakini gibnai ka kiu kendiat. Kung tadi itu lah poin November ru em kan kendiat dia kiu. On the 17th of November ngadang kan mau hi ka kiu sendet nakaway ka video kabangas kersya o kabangasem jansem imat te ka kiu sendet nakata on the 17th of November em ngapet chipang asan spa chipang ngapet enriu spa chipang ngapet la enyo spa ngong oh my god what is this dia hari nang tu on the 18 or 19 kum tahi em ka ada 1k tak ada 1k pate watch hours kebat complete yang hab andap 4,000 watch hours kat nyo tarik ngalasang upload video birthday padlock kalakio handi nang tu nga upload birthday mga kalakio de nata kadau te ha ka arpu kendai tarik November ka account juga ka monetize no ken te ka monetize no tengah 4 dan Epic re, ngampat dan PAN card re, ngampat dan EA re, ngampat dan bank account EA re. Kalapan yang gitu ki ayu jonga, ki kapan ki account number jonga, ki kod ki selagi PAN card ki buta proof ID untuk tengam dan re. Tengah lek komno, ngafon ya email, mail, kom dan kam kita. De email ru iong bang imbiang bahar ke kod kasla temo, email umpat dan account re. Dan account jo email apa non kam mga te mga pat ngam don ra gitu ikut islang te call email ikol no handman rehe jonga I benpan ka pan card jongka account number jongka te ngale anak nga kumta te hari nang tu pate la yo ikut isla la biang mo te ka payment jonga ka sedang ban ken nadu ngala maklut nadong sedong nadu ka sheet dari November ka payment jonga ka sedang ban ken tu mo te hari nang tu Hindi ka kumta. Te kato ka mail delivery em kila deliver ba kato ka Google AdSense pin code kato ta bandon pin code siya la deliver siya nga ha ka kat artery ko December mo. Te fite kani it's my worst time ever. Ngala yay up kat no benai ban poy kato ka pin code Google AdSense pin code ngamyo ra namar balay. First thing I address hang hapo noida. Te hang ni noida kami hap ke bat ka tu ka pan kan jo hinmen jo nga bat ka address pan kan hinmen nga bat ka address mga ai ham ni. Ngala kumar hadin nang tu ai sa shishnong ru empat poy repeat. Penya du December kala send ka tu ka Google AdSense pin code nga kala send ya ka tu ka letter nga receive ya ka tu hadu April man. Hadu April te hadin nang tu endal ada bio ya katuhi la ban se ya kapisa tang don bok hi ngala du jingkermen ha thaj ban upload video ruba ngampat receive ya katu tu mo lada kat ni tristom kat ni ayur lada gimyo ya katu omentoy te kata kan te ani ngala asmosi tang bahat pi tang bam te kumta kan ha September nya Oktober ngayo ban se ya first payment te hon Dang tahi nga klempat yo payment bon hira na YouTube manang yo first sipat payment teman ta ka second payment ka long processing te enda kala yo ang sa etu ep mo te kata ka long ka YouTube journey ka jonga te don ki bakli yang aba pitre shenem shani nga hikai ka best har kum long pe shenem la shy ngandan convocation day long kum graduation day namar banga pule degree shene mder wala chule training ye gum ma pule degree diploma ye gum shene te la shy ngala pas te ngandan graduation day la shy ge convocation day la shy te kabasong tenat ha kalong mentang ngala tre nga klempat ayu ra nga klempat
Shimre ka degree nga yo travel balay kalong kumniya kinong hikay ha kapor bagi lit class kung to kipet ya ka personality jongi kipet ya ki character ki jongi kipet lut na dong siya dong ken tada ki iba oh that person is good kibyang te wal ada kim pat pas ru shumut ki pa on pendep siya ki course na dong siya dong kumto te ngate exam nga la complete mo exam jong ala complete the only one exam is left Nils exam is left ya katang kan pati ole are hadu menta namal bala tray tengan le kumno kan tang mangan hap ai bet hi ya exam te tang bala shay ngan dan convocation day jong ka cosmetology degree I'm so proud of myself to be honest asya sa le style ngan sa le vlog sa epic ya ka vlog gaman sa wan ru de hoy ngala train ta tengah hikay as a trainer de okay de hoy sa kawi question bun habon ay ba nganon pan na image jong pi oh my god na image pa jong after pa di to sa on pan to sa ay abs ay sha sa on pan na image pa jong the another don ruba ong yang ba pin conduct kamnoy ka online classes tiki batches ki yad shakmat ki dang yad shadan ki batches ki ba la yad shakmat dan pat ki batch ki ba ngadang mut sedang menta tembun hi ki contact ki ba shu one text yang aru te don hi ki ba shu one text time pass ba don ki ba one text sampai ka kam te yakito ki bom don kam re please nai text remo namar ba it's not my personal number to it's my business number te nakata daw anom labra ban reply titang nada pig text ya kam guys I'm very sorry mo ngala haban change of position namar balay phone jo kam dan battery shura sa 1% kani ka phone ngala charge artan te ka position ngala kam wan kam shane tim nakata daw I'm very sorry te ha ek tung lapoy hoy nga ong ani tigibrig basuan text kumto na karpat ipi gitu ki basuan text yang atang bansuan text kai hoy nga sungtu opi kwa ban text ban ayu ban ngamo atang bangat tre ngam lapor kumto ban PDA kan tem dada pidon kam semua ban text tang nam taga kam knambangan yo ban reply kumta tidak dam gears pangakam dengan nom yo ar ban reply semua ban map ya ngamo the another things pan kwa ba baru na pi dan gitu kiba suggest ba ong banle ya kiramen i kumto nan sa le ikata next video to dan ba ong pang skincare te skincare ngan le ha next video to dan pat kiba ong batay pang ki makeup tutorial okay makeup tutorial bun ha kiba pani ka makeup tutorial te ho to ngan sa le hi ka makeup tutorial mo te saya abdi active bait akan YouTube channel ke jonga la dapin pat subscribe semua apa ni subscribe apinnya yo mo te dan ba ong ru bataj pangki skincare routine untuk ki products ki ingin use te ho aja kita kilong don kam ha te ngan sa snai ki special video jong kita baru te saya ya sya badan rekat bit batna support bit yang amor. Okay, and one more thing. Pun HM, kita yo roe kabinet juga. Kiong bais ko nya dar ki ga. Oh my god. Kublish bun. Kita malong komen ha. Okay, namar ba? 4 don mayro ko ta. Kublish bun ya paro gitu kiba. I mean sim yang gitu kiba ong ba nga bahabriyo. Gitu kiba ong bais ko na pirkia. And don't ru ki boong best bahaga surjo nga yes comment afita por mga puli comments na mga reply each of the comments map itu ibangam yo arban reply ki comments ibangam yo arban reply na marba imat yo deh ka por mga nang bunkam ngampoy raban check ha ka por mga check itu ki comments kila aja nang tu tinata ka daw tes ngpawan map yang mo tem ngala shoot light bit pat ngala notice pat hi ye ki ba ngala like lut ye ki comments ngala notice lut hi mom te bun ha ki ba ong ba is kunya ka sur ngan ong shu ko ngam dunia shura bano bli shibun te hot
Tengah ko aban ong kublay gitu ki bawa dang subscribe temai ya ka channel ke jong haru. Nak atu ka video ngai yo 2000 subscribers hoi. Mudur ngadon 13k subscribers day mentala poi 15. That means 2000. Hoi 2000 te kublay ngap yang ipi baru gitu ki 2000 arjar ngon. Ngap yang ipi baru gitu ki arjar ngon berya gitu ki bala don luparu. Te ngap yang buron ipi baru asya ka YouTube channel ke jonga and saya kerjaan bejanga support bank. Saya pet ki video ki bandang sami channel. Saya pet ki video ki bandang mi channel syakmat. Mo ni ngala mbet bahara kan kasih. Oh and yes dan ruba hana ba. Oh ini mikir lah nah hamo ban kan kasih. Obviously habanga hasnong hayeng ime ipang ya kan minyak kasih dengan nang bet hi aman kan kasih. Ha tentang kumta kan. Te tom te sa kawe kai kum to mo ban ngala klen ngala long kwen bela marot na fifi ang mga mabri wa ngasuk men hangam te ram te ya ko syam yang perlong tangkatahi te ngasap like video banyak shani syakmat mo te ti mentakasnian penkun ay kan ka video tang komni kibon ha hang to ko mga laong ki skincare ki makeup ki nado syudang kita pilih mention ka comments ngala note down ya kita ngan pen mi kawai hadin kawai saya up saya ke shambek like saya pet kan te saya share ru support ya nga tem and then mentakasi ngale tang ini shorts intro namar ba kandang simpor ban mi gitu ki video mo ko ban ong kata balik ngale kan ka video am yup ong ba oh to entry talk ha kan pen mi ira ka video skincare kan pen mi ira ka makeup tutorial video yup ong kom tangam ko arkan yup ong kom ta te namar ba menta la syayan don convocation days ni bleng le jinga seng no last lam klam le jinga seng ram namar ngabun kam ngawana ying ngalit agrang ngalit Madhya Pradesh ngala hapetre ngabun kam te nak kata kadaw sing bleng le jinga seng no ka benta ka jong pibro andang lawan tren ngan lek ki video ti dang kom tahi te ngan lek ki video ka way hadin ka way saya pet bang tela syangan itu an lek vlog ka bala syangan pen mi shwa ngan pen mi shwa kan ni anda ada pen mi kan ngan pen mi sa katu ka bangan lek la syai saya pet jangan babriu ni am and yes buon ki bapanya ke Instagram ID ke jonga okay te buon ba ong ai ke teng Instagram jong pi buon ki ba ong ai ke teng Facebook ke jong pi komta so here's te kani ke Instagram page jonga Facebook ngale hi but then I'm not that much active in Facebook te pila man following nga Instagram. That's all. Dah Instagram nga post ki content ki bangale transition makeup tang kitahi. Dah YouTube pate nga post ang ki vlogging, kum to ting-ting ladang ako man post ki ni transition nga post lang ba Insta ba YouTube kum to but then Instagram mostly nga post for transition but ki promotion video. Te kum tahi te kani ka video an pan kot sendan na hang ni ala he ni ala. Obon dan ba amru ay nga na ka boy syapat. Ngasyapat palat hila dapi gendol le harial teh. Tie ngana bun ktian syura dan pen kun ya kan ka video do remember to share like and subscribe. Sa isin ngap yang burom ya pi. Sa isin ngap yang burom yang ya pi baru asya kan ka YouTube channel jonga. Kamtam mi gitu ki binang wan kamtam mi gitu ki binang wan thamai. Kamtam ya gitu ki badang wan thamai. Ki bampat tip bahara yang am ngap yang burom ya pi baru te saya kerjaan bet yang am saya share saya like saya subscribe mo tentang kumtahi te kublai shibun dengan sa pemik video bet no te thank you for watching.